ake ngiphinde ngibingelele igama lami Melisizwe ubonguMusa Mfomi Nomiya phansi eFriday esewamnyathi isigodi kwenkosi engiphethe bathi uCulu uCabhasha uMsiyane induna engiphethe uSabelo wakaMadela njengamanje ngila eZwelibomvu sengihambe ngahamba ngahlangana nensizwa yangala eMbumbulu bathi bani bathi uNyuso hayi uManyuso weyami ke ubaqhathanisa lo uNyuswa lo owaseMbumbulu neyizwa leyo namhlanje nginalensizwa eyenza imanga engomeni zayo eke yakhuluma ukhosini yabizwa laphana yashaya afike yawina awuthi ngike ngizwe ichazela nofaka likhamba kanjani ngiyaphila njani napho njalo ngiyaphila qhawe lesizwe bathi ubani lensizwa awuyeke leli lomculo ngifuna leli lakweni unokuthi uqhamukapi ufike kanjani emculweni kanti yini uNyuso leli lakwethu engizalana njalo nje uNyuso ngempela ngaqanjwa ekhehleleni sakala yeah ngidabuka la eMbumbulu ngidabuka khona kepha ngizayelwe enkandla enkongo sesigodini saseMsamlomo okay so nje sengila eMbumbulu manje ngiphila khona manje mana ke ufika nini emculweni ufika kanjani emculweni ubani lokulethe emculweni ngokomculo into eyavele nje yavumbuka kimi ngoba ukufika kwami emculweni ngafika ngo2013 sesizithi isikhathi impela ngafika ngo2013 15 16 yebo sesizithi ngoba ngicale sengihlanganise ishumi mangaphosisi noma mhlambe ngingathe kodwa nje sesizithi isikhathi mana ke thina uNyuswa ngicela siqala ukumbona disiye saqala ukumazi kulonyaka imingaki iminyaka mana usayikhumbula album yakho wafika ngayo kwakuyi album noma kwakuyi EP noma kuyisingle ngaleso sikhathi ngesimo sokuthi izinto zazingamile kahle ngangilokhu ngikhipha ngengoma kancane ngikhipha ngamasingle ngoba ngasasikhathi ngangisegoli okay so kubuya kwami ngeza ngala naye ngaqala ngazokwenza album ngo2021 ngayenzela ngala eChaswet so i-album yami yiyo le engenza ukuthi ngigcine sekunabantu abakholelwa kimi manje le ya 2021 mana usho le album thina sikwaziyo ngayo i-album yango2021 kulonyaka ubuqala ngale ngoZahara ngixolise lapho ukukholelwa ukuthi le album yango2021 ngize ngithi bakholelwe kimi ngayo ingoba konke okwenzekile lokho engikwenza manje ingoba wonke umuntu obefaka isandla ubefakisa ukuthi uyalazi italent ukuthi limiphi indawo so ingakho nalo ngilifaka igama lale album ngoba kuze kuphume yona ila ngivele khona kubantu abaseduze kwami bekwazi ukubangiseka igcine ngumuntu owenza umsebenzi ozovela kubantu bezovela manje mana ke sonke lesi sikhathi ubani okumanenjayo noma ogada umsebenzi wakho ngokumanenjwa nginabafowethu engisebenzisana nabo ubingekho imanager ngesizathu sokuthi umuntu obehleli ngasekhaya futhi nanokuthi ke ngimncane umuntu kuyabona ukuthi mhlambe hayi uthatha amashance lomfana ngibona ukuthi ngingamthatha ngenze kube na something ezokunika yona sesithi no asihlanganele thina nje namagenge sibone ukuthi simisa kanjani isente sifake isente phezulu kwelinye sezinto yaphambili nginayo nje ngokuthi yini icommittee enalo engisebenzisana nalo kakhulu nje asithi ke uNyuso siyambona wenza kahle and abantu semaningi kamapokozi emhlabeni othola ukuthi uyibiza ngomunye umuntu usimbone enkundleni zokuxhumana esho naye njengoZahara sithi uyena umnikazi wengoma mina ngifuna ukuqinisekisa abantu la awuyibambe ungiphe nje noma imithi bembili ngifuna ukuqinisekisa abantu ukuthi wena umnikazi wengoma angifuni ukuthi uyipokoza ngifuna ukuthi ngapha interview oNyuso ngena nomunye mhlambe ngenze wena ubuNyuso kodwa uyena lo mnikazi wengoma hlaba abalali bengangizama ngesigaxa sakanye umntwana wami ngiyashaya cha sithi nje nami ngizovula intombi enhle culahle njengoZahara esho kamnandi emahleleni ami ethi laliwe ngibambe nje lapho kulungile bafowethu Johannes Izweleke umfana omncane uNyuswa osho ukuthi kade afike emndimeni and ukuthi bengakafika isigaba lesi abekufanele afike kusona usefikile ke esigabeni enisifunayo ngicela nimsupport usupport kanjani phethe enkundleni zokuxhumana ngiyabonga kakhulu kulelo thuba lelo ngizoqala nje lapha kuma account ami uFacebook wami nje uthi uNyuso umfana kaMqenqe ngiyatholakala ke lapho nje kusheshe kuvela bese kuthi ke lapha ku TikTok uNyuso 06 bese kuthi ke mhlambe sibuyele na ku YouTube nakhona futhi uNyuso 06 so nje ilezo indawo lezi engisatholakala kuzona bese kuthi ke online mawufuna ukubheka umsebenzi kaNyuso uthi uNyuso uqala ngo isilungu kuthiwa uU uNyuswa bese ke ufuna leso sihloko sengoma osifunayo ngengoma mhlambe uma ukuthi usuyasazi isihloko sengoma kodwa njengamanje ngoba kusabhekwe uZahara
uthi unyuswa njengoZahara ngoba lapha ka-YouTube kunabafowethu abafaka ingoma zethu fihle ngale. Manje umuntu ethi unyuswa featuring Shenge noba ugcina lokho sekwenza ngazi ukuthi ingoma umuntu udownloadele unyuswa. Usebenzele omunye umuntu ka-YouTube kodwa lento yenzeka ka-YouTube ke siyazama uku-report into enjengalezo. Kodwa ukuthi unyuswa njengoZahara vele yami iqala phambili bese kuba kulandela lawa amapokoza akalandela lapha ngemuva. Mana unyuswa ukuze sikwazi ukuthi sithole zonke into zakhe. Zingaki ingoma kule ngoma kaZahara i-single noma mhlawumbe ziningi izi-album kuleno Zahara phakathi. No, ngenza isingile kuleno Zahara phakathi kule nje noZahara ngivele ngathi angenza isingile nje. So kodwa ukhona umsebenzi wami nje osemumva ama-album ethu emafutheni ikhona futhi enye uyithola ukuthi kwamanje khona inkinga encane lapha online sithola ku-Apple Music ma-iTunes elethe mgqo bese kuzoba khona ke le ade ngigcine elamana noZahara EP ke iphuma ingoma embili kambe yina iyayina iphi ingoma leyo yazini umkhumbuzo la uhamba khona nalentokazi le yangakini imbumbulo uba uzasembe uba uzamamba uzasembe usuqoma waqoma mama umntanami wabuyela kimi athi yona leyo isihloko sithi nje kimi phela KIMI uqedile akukho okunye engakusho uma ukuthi ufuna unyuswa mlandele ukwazi ukulalela umsebenzi wakhe akukho la umthola khona kwenye indawo ezobuciko chat ubusuyayilandela uMelisizwe Bongusa umfowami Nomiya ngithi uthando olunye ngaso sonke isikhathi #ngeke ngithule enza kahle kanje. Siyabonga.